Ka Khasi Students Union KSU Tesat Circle menta kasngi kasantri unaitung kalalet banyak kendo ya umentri ketnal puli puthi ubat lakamen rumbui bandawa ban no ya ke science but commerce stream ha ka school Tesat Higher Secondary School. O President ka KSU Tesat Circle usamla kraw renja ulong bahadu menta kasinong Tesat kampadon ya ke school kabadon ya ke science but commerce stream pat kumta kalabiang banwanra no ya kini ki stream na kabenta ka jingbha ki khana puli khamtam ki bami na kayeng ka sem ka bam dayo dakot. Ong ru bakan long jing mentoy ya kathan barok kawai na marpalat san photli kisnong markhap klasanya atang hak te school bat kanwan ra ya jing mentoy la wan ra no ya ka science but commerce hak class 11 but class 12 bat ka art stream hak bi na klem jungi ka ki su skill ki por ni sko wa nyon gelu taksi yo bat ka men boy bodai ru star jongka trat fliuti alor ki jingnon kam aba ka sing lai i jingnon kam jong pai ba bodai bat ka jing nang kiu abri bet ki kena puli ka dong ka than bat khambon ki kena puli ha than ki jungi di kena wan na lungi wa tuna dong ka jiyo jadi ne takadang na sing ili don kamprat ka jing perkhat jungi ka hom ba i don kam ka puli dai ru ka por bangin tawa no ban bu no ya ka science stream ka class 11 class 12 nang ta bat commerce stream khnang ba ki kena puli jong ka than kin suk abri bat kapuli buti hang tipo sa tega ika benta ka bana keleng jungi ka sek de ka ba ha ki jingi mir jumut display jungi ngilas nu dai ru ha boro kita bana keleng juga de kapuli buti po ka dong ka thai i ba ka don tang ka kelas art po sa higher secondary school ko ta na keleng jungi ngilas nu dai ru ban presngeu ha minister ba ban kentu kan no ni ban plino ya ka BA art stream hang tipo apa tersat teknang bagi ba bagila berkesan lagi jom jikun bat habang kadon ge bentar kadon hajan kajiga puli bat kita kalong ru bagi beduk masuk ki bawan na grungi ki beduna kayu pot kila pat ban ya shmat na ne ban puli shmat bagi jom ti hani ga bentar kajiga gendu jungi bentar sini ban minister kalong ge ka ba sutenat bat kalong ge ka ba sukumen ini kemungkinan ngelam jong kaki su sat sekali berakoi tiga ika bentana kedan minister wala imla ban kularu rei miron par ke jingkremen hakisni por bat nakaliang dungi keseng isngau bangin nyai gudian ini ke peteng benawan dan ni hakisni benawan baknang ba ka puli puti ila ban kentiu berdan pat ya ki school ki kol inagi sini kerdan jong school syaka kerdan jong ka secondary higher secondary school berkunjung syaka degree 11 lang ba ki pai ba jong ka than kinla ban suk highway ber ka puli buti ban community ru ba ka i benta ka bangiwan mata sni ban nginang la pa dai ban budin ban community yo so ba ngiwan mata sni dei jinjong